Kapitan Inteng! Mare, nagpintas mo't tanti sabong day ta orkidyam. Iso a ginatang ko. Uray na kangin-ngina ti bayad na, Mare. Talaga mo't amaray. Makaay-ayo iti mata ti sabong na. Talaga, Marituyang. Ay, payman, tapadasak mo ti agsapol iti kasta, Marikwanang. At dapay nga tanabati akasta, Marikwanang. Ay, awanan kanuag may sa kanuday ta. Kasta aya. Apay papanam, rabrabein. Rumwara, at danasken apapana. Anya, Agsubli ak tumula nga dagaws. papanam aya nga men. Apay, masapul ka di pa'y lang nga ibagak. Manaktak ka. Apay, nanakwanang. Ti orkidya a ginatang ko. Ay, tinakaw damutan idirabi Anya, orkidya, tinakaw da. Ay, napintas nga min ti sabong na dayjay nga orkidya. Ay, sumot lagayam at tinakaw ti agtatakaw. Masapol amatileyo na asino man dayjay nga agtatakaw. Di kagdanag. Agsipot kami, anaimbag. Ada atapag. Jak pailaang maibaga ita. Agpod no kakanyak, Maribanan. Sikatin ng takaw iti orkidyak idirabi saan ka day? Ay, awan amok iti bagbagam, Marikwanang. Da kayo tinakakita iti orkidyak iti naminsan, Maribanang. Uray man no nakitak. Pagan ano kumamot ngay atakawan. Ken may sa anak nga agtatakaw iti ko, kwa ti akin ko, kwa Marikwanang. Sino ngay nga rod tinang takaw? Diyak mo Marikwanang. Anya, sikat ti atapan ni Marikwanang nagtakaw? Win nga rod. Yay. Kita amangan mo't nupod no at tinakaw mau. Anyat pagkun ko na am kanyak, Inteng. Agtatakaw? Kwa? Apay, adda ayaam mo nagtaktakawak. Kwa? Awan. Matlagayam. Kastakit din ti saom kanyak. Ay, salbag ka. Ay, sino mo dahi nga agtatakaw? Uray orkidya, kay takawon na. Nasken nga iti kabiitan a panawan, kat matiliw yun ay tangag tatakaw. Nasaya tayo may kadiditersinak ita, kabadong. Apay aya maray. Ibagaman ka ni Marituyang, amangan no iso tinang takaw idirabi iti orkidyak. Iso ti atapak anang takaw iti orkidyak, duwada ka ni Maribanang. Anya. Saan asyak tinagtakaw? Sino ngay nga rod kada kayaw kini Maribanang tinagtakaw? Ay awan amok iti bagbagam si kapadong. Salbag ka kiday. Kita pa masuron ka ngay. Awan nga rod amok iti day ta. Ay kat ibagam lang nga awan ti amom dita. Saan ka nga agpungtot? Anya? Agpanunod ka tuyang. No si ka tinagtakaw, pangasem tay sublek. No kasta, dahito iti ladawan, di mapukpukaw nga orchids mo. Gusto ka, Kapitan? Ay. Nangina ti presyo da ita nga orkidya. Amo ka. No kastoy klase, talaga mamahalin ako na da. Ay, wan. Agyaman naktaam mo, Kapitan. Ay, di kagdanag, ipapos kunto ka ni Kwaraw. Bareng ada makakita, kahit maisubli ti orchids mo. Ay, agyaman akno kasta, Kapitan. Ipus ko na ito yung ladawan iti pismaw, ang kain. Ay, anya pa ngay. Isuan, iso ti kunayaw, di ipus ka. Ibagam ano mabalain, sanda nga agtaktakaw iti sabong ti sabali. No kaya't da, humatang da iti sabong, uno orchids. Ay, wala ang kain. Uno saan? Ipakada data dumawat dalaangan iti sabong.
Nakitam jay ladawan ti orkidya ni Marikwanang nga impos da, Maray. Wan, nakitak maray. Ha? Para day chay lang. Anya, Orkidya lang, ipusda. uray orkidya laeng dayjay, no napatagmet iti akin kukwa. Nagado nga orkidya dita. Di gumatang manan no kaya na. Mapabasol mo nga rod, no naidumduma para ken kwa na dayjay nga orkidya. Naimot kit di aday di amarikwanang. Baak ngagpaisaw. Na, ay, adamadmadlaw ko ken ka, Marituyang. Ha? Nakadkadlaw amasuron ka ken ni Marikwanang. Kanya. Ay adamot lang nag-comment iti impos mo nga orchids. Awan mo tanggail. Ha? Urahin tayo lang nga. Ay, Nuadag kumintaw, wano awan. no awan, ipos mo tumanan tapno makita da. Wanang gail. Diyak mamate, naggapo iti sa bali a lugar, tinagtakaw. Ha? Kasano ko mga amuda nga ada orkidya ni kagawad ko adhang? Oh, Ay, wanan niya. Husto kay wanggal. Aging kakadiita kat awan apulos nagkom-comment iti impos mo kwarawg. Awan pa yung arawd kagawad. Na, nagbayag mo ngay. Awan nga ta nakitkita da. Awan tinag-comment. Ngam ada nag-post iti Silpina. Anya? Adda iti malikudan na tinasao nga orchids. Ha? Asino day tatao? Mabit lang, ta ipakita kada kayo tiladawan na iti silpon kao. Nasaya atay may kaditi tersinak Marituyang. Apay ama kaunget kamutin kanyak marikwanang. Da kayo gayam kan ni kabadong tinangtakaw iti orkidyak. Ay saus, pakpakawan mo't amaray. Ay di ka naglibakpay, ta nakitak ti post ni kabadong. Ha? Nag-selfie pa iti sango ti orkidyak. Mailasin ko ti orkidyak. Anya? Isublem kanyak ti tinakaw yaw. Tano saan da? Idarom kayaw! Ay unay kan ba daw? Nag-selfie ka iti sango day tanga orkidya? Samo in pause? Wine, apay, dakis aya. Nagpintas man na sabong day tamulan. Ay just kikakiday. Na, Ayawanan, nabisto akon adi na oras. anya ti kayat mo asawan na nabistaw. Ay, iso day tati orkidya ni Marikwana nga sapsapulan na ba daw? Anya, lukas ta, sikatin ng takaw. Wan. Ay, salbag katuyang, bakbakitan kan amang ibabain. Ay, si Kati Salbag. Napan mo ki din inpost iti Facebook. Apay, amo kaya. Gunggo na ba? Anya? Inton maminsan, ibagam ti pudnaw. Tapno sa anak nga may lawlawan nga gipos. Ay, agtatakaw! Dinakman awagan iti agtatakaw Marikwanang. Kat pudnomat, agtatakaw ka iti sabong. Inulit na. Diyak to pa'y isubsubli na yung orkidya. Salbag ka. Tasika pa'y ti makaungat. Orkidya laang. Ay di mo lalaangan, tanapatig kanyak dayjay nga orkidya. Naimot ka kidi atao Ay sumardeng ka. Inton kwan, ipungot ka. Nay. Padasam Ti ko nam kabuteng ka. Ngail, gananatuyang kan kagawad kwa nang, agap-apa da. Apay nga di mo nga inanawa. Mabutulingak nga raw. Mabutang? Umay kayo kumangkail, duwata mga nawa kadakwada. Ala, ay uray na karot. Ay, salbag mo't dagita adwa. Kartingan nyo ang mga nuwag linawan da. Win. Sige, sumaruno aktor. Sika lang nga rodan tinakabasol kanyak marituyang, sika pa'y tinatagsay. Apay ti kunam, perfecto ka. Ay, sumardeng kayo. Op. Sardeng. Ni marituyang timakagapo amin da ito'y, kapitan. Ay, kapitan, masurunak nga ba hintay bagbaga ng agtatakawa.
Kasano adin na ibagat ti kasta. Kat tinakaw mo ti orchids na. Ngaruda. Oh. Ay, Kapitan. Jesus, nakuna atakawam ti sabong. Nagpadaan nyo lang agpaysaw. Na. Kaputa kagawad mo. Isa kima. Anyaman nga tanti kayat asawon daytan, marituyang. Siyempre, ayunam ni Maricua ng atak kagawad laki nga raw. Dayta aki din ti pakyap apa among tuyang. Ay, basol mo dahito, Badong. Di ka kuma nagsilpi-silpi ako na. Ay di ka man nagpabasol. Tanaglawag asika ti gapuna. Anya? Isoblem ti tinakaw mo. Kit dumawat ka iti pamakawan ka ni Marikwanag. Ha? Enteng, kasano tinapanan nyo kan di Kwarog? Naanawa yung matlaang ida? Tilawlawan kun anapan. Nagsakit, tinakam ko. Apay? Agasam ta ko na ni Marituya nga ayunak ni kagawad kwanan. Gapukan utamay sa akagawad ko. So, masurunak. Ay, aganos ka Tasikakat nga rod ti kapitan. Ay, kaslada lang ubeng nga agap-apa. Nasa umon, Inteng. Iso asika, kas kamutlamay sa nga amada. Naa. Ano sa apagkapyahan ida, taad dadakat nga rod, iti masakupab. Adtoy maray, isubli kunti orchidyam. Nasaya at marituyang. Kat pakawanan na kumaa, Marikwanang. Suri at talaga. Si kakit di ngamin Taapay anapanunot mo ti agtakaw. Naawisak lang amin iti kinapintas ti orchidyam maray. Ta nagpintas ngamin ti sabong na. Sige, pakawanan ka ngam demon tululitan Ayun maray, agyamanak. Ay agyamanak unay Marikwanang. Ulitak, demon ulitan ti agtakaw, Marituyang. Un maray, saanaw ni. Ay maragsakan nakta na urnos yun ti parikot yo adwa, Marituyang. Ayun, Kapitan, tana amiris kunti bidot kaw. Ay inton maminsan, di mo ngamin aramidin ti kasta maray. Ay, Kapitan. Kayo mo adan to kayat mau nga alaan. Ipakadama. Tapno awan tiriri ang rumswa. Ay, uwan, Kapitan. Ay, kaslasyak. Adamot saksakitin tinakempukin kamaray. Ha? Apay, Kapitan. I just keep quiet. Apay, kaya't ko aya anayunan ti parikot yo adwa. Ay, kwa, Kapitan. Amok ang nasaktak tirik nayo iti na minsan. Talaga ang nasaktam. Naamiris ko itan tibidot ko. Gapo itimbagak ngay ayunam ni Marikwanang. Gapo tamay sa akagawad. Iso apakawanan na kumamot, Kapitan. Wala. Agyamanak nga ron, no kastamaray. Ay, nasapay la kumata mapakawan na, Kapitan. Ay talaga, mit. Makaawatakmat kit. Awanin da jay Marituyang. Ay, thank you, Kapitan. Thank you very much. Ay, nanatoyang. Saan ngamin anasaya at atakawan nyo ti kaaruba nyo? Kababain ti kasta nga aramin. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan opisina ita, Inteng.
Di mo ka di mapanpasyaran ti taltalon, no kasan umot dagiti pagay. Ay, mapanak to madamdama ata na amor pa'y mati pagnaan. Ay, malaminak. Na, kasta nga men, ti saan ama nagdigos. Kabuteng na ti amor, iti bigbigat. Ay, apay no si kang arod ti mapan, saan mo akabuteng ti amor ako na? Si kangarod ti agluto. Na. Kalpasan na, agdalos kan aglaba ka. Day tamanin aglaba. Na, anya nga rod ngay, pagririam lami na trabaho. Uray ata, kapitanak. Ay, uray kapitan ka. Agtaod mo't ititalon ti kanam. Unbit nagpaiso. Uray kasano kabak ng titao, kat agtaod ititalon ti kanina. Oh. Iso, asaan mo nga ipanakkel a kapitan ka? Saan na rason day ta, tapno di ka mapan ijay talon. Dagumatang iti pistisiyaw. Taadaw, ti dangaw, ti pagay. Ado pa dagiti tumataya bakas lababasit ako libangbang. Ayan nga iti igatang ka. Apay awanan dyan intad ka. Awanan ata impalingki mutan. Ingatang kumut iti masida kan pinaggroseret. Apay nagbit na ibusin. Na, anya nga iti ekspektaram. Kano nagningi na amin nun amagatang. Mala, ikang ka. Tuwing ka nga roday, tapno may spray ako, jay pagay. Enteng, isagsaganam mo't tinapsak sprayer mo. Ado nga minti insekto di kapagayan. Masapul apasuyutan, tapno saan amapirday. Ay adapay mo't kit di jay pistisijo, ijay kamaren. Nakabitin itibag. Ay, nakitak. Ay, umanayan day di apagpasuyot. Nasaya at may, tapno saan ako nagumatang. Ay, nagngi na ti pistisijo. Ay, napanan ni Kwaraw. Saan samit nga may ita dito'y balay? Napan siguro nagpasada Apay aya. Diyak pa'y nakita nga nisprayan na ti pagay na. Makumikom nga agpaspasada. Amumutan jay kaanakam. Ay kasano nga di pagay na? Ibagam to no umay dito'y balay. May kamot nagpasuyot, paray. Ewan pare. Tapno saan nga ibusan dagiti insekto ti pagay? Nagadumang amin dagita dangaw. Sapay narigat ang paksyatan. Ewan nga rin. Nag-spray ta adwa. Kasta mo't dagiti kaarpad tataltalan. Ngam ni Kwarog at saan pa? Ay kumapan namin ti insekto iti pagay na ano kasta. Ay, ibagak tuman kin kwa na nga agpasuyot mo. Ay wala paray. Ang ipakatakpay iti para iti marabutay no rabi ay. Adda kay tirinugyan da. Sapay nagdadawil na kita. Kanin da tipuon ti pagay. Iso nga ron nga gipakatak iti rat killer. Tapno di da po kanan dagiti pagay, paray. Ay, urasak man. Agipakatak mat inton rabi ay. Tapno maibus man dagita amarabutit nga agdadaal iti pagay. Ay na, da kumamula kum dito'y apistisijaw, tapno saan kamin amapan ichay ilay, maray. Huwin nga agpaiso, marikwanag. Awan dito'y, iso kapilitan na mapantitaw, ijay ilay. Padasag to ati gumatang. Ngam, jak amo dagiti nagnagan, kan pakausaran dagiti sabsabi daw. Sabagay. Kaslama di mo nga main asari-sari tilakaw. Adakalaok nan asabi daw. Tay tangarod ka, iso asa anak nga aglako iti pistisiyaw. Ay wun nga agpaiso. Sana balay, tasaan akanayon nga agkasapulan iti pistisiyaw. Nula ang adapiste iti mula. Ado ka diti agperde iti mula yaw. Wun nga raw, isula ang ti ginagarak ijay ilay idi kalman. Nalpas kami na nagpasuyot ka ni pari ba daw? Apay ngay Kwaraw. Apay di mo pasuyutan dagiti mulam. Makumikumapay mga agpaspasada ang kail. Kasano nga ro din di mulam? Awanin iso ti papanan ti adu apiste, ta awan mo ti pasuyot na, wano sabidong na. Diyak pa'y mo't nakagatang iti sabi daw. Ay, kano ka agumatang ngay? Inton ibusen ti pista, iti inmulam. Gumatak to ka day. Danag yun na ya. Kada oras nga aglabas.
Ada perjan, dagijay nga insektaw. Manumot lang iti makandagita nga insiktaw. Na, Nagbabasit da. ay, makamu ka. Mulamot kid dia. Ibagbagak na ti pagsayaatan. Nay, papanamaray, manmanu ka ang maisarong dito'y turaw. Ada na panan ni Inteng. Iso asyak ti mangipalinong itinwang may. Ay na, inak kumama mangalay ti dengdengeg. Ang nabiit pa'y mat nagpasuyot ni Badong ko iti kanatengan, tado kano tigkas na. Ay, saan pa'y amabalin a pagdengdengan no nabiit a napasuyutan? Uwang nga road, no ngamin saan apasuyutan ti mula, kat awan mo ti mabatay, ibusan mo ti igags. No tarong timulam, may mayat nga isupot mo ti bunga na no babasit da pa'y laeng. Mabalin asaan apasuyutan. Wansang agpaysaw, ay mga laaktuman iti supaw, ta isupot ko dagiti bunga ti tarungkaw. Win mare, safe no kasjay ti aramidem. Uray anya nga oras akayat mo ti mang puros, mabalin lata. Ba't tinasabat ka dito'y dalan, Kwarag? Anya ko matipagimbagan na tatabadaw. Apay, saan mo ka di sayangan, tinagbannugan? So nasayangan nga. Apay na ibagayo na ita. Sayang, dagiti pagay mau. Nagado adangaw, kininsikto na. Inabog mo kumaa. Anya, kasano ang maabog mo? Nagado adangaw. Sikat iwapan mga bawg. Takukuha may. Ay, di ta ka malagay. Napanay. Inak man kita ang agpaiso dagiti pagay ikaw. Payakas la masurun ka. Asinaw ti kasurun mau. Naijeman na Kwarog. Imbaga nga do ti dangaw ti pagay na. Imbaga nakiday, no apay adyak ka no binuga. Ah. Ay, ingaraw mga rutan ani Kwarog tinangrabak kan kano kasta. Ay, yung magustuhan ti rabak na. Kas laobeng ti kasasauna. Talaga kasi ni Kwarog. Ti kurana karaba na. Di na amaw ang makapasakit itipada na ataaw. Wala ti amo kapag banagan da di Kwarog, no kas di nalaeng. Di na kayat ti mabagaan. Is-istresem na tabagbagim iti awan ka-iskan na banag. Apay nga ang kain. Panay tangad mo't tinawad dagiti pagay kaw. Na, Inibus mo't tidangaw. ay inibos da ata pinabayaan mo. Ha? Ay, dagiti daduma. Pinukan mo't dagiti marabutay. Anya pa'y nga itati maapit kaw. Ay? Nagsayangain. Sayang ti bannog kan taktak kaw. Agraman puunan. Ay, imbagak nga minagumatang ka iti pagpasuyot mo iti. Ngaman niya nga iti naramid mo. Ay, nagdawal mo't dagita na dangaw. Nagbabasit da. Ang mawanim bati da. Ay, babasit da ang talaga asap-sapan da tinaganos dawat ipagay. Di awanan ti agbalin. Pweston isunti apiton. Mabalin la kung maapuran ti kapagayan. Tapos matay dagita dangaw. Di mapuuran ti ibirdi agaramay. Kung maano nagago. Sayang dagiti pagay kaw. Dagiti sinalbaga dangaw kan marabutay. Tinagapay. Kasano ti pagay mo, Kwarog? Nagtatakder da pa'y matantay. Ang mambagas na. Panay upas. Apay ngamin adi mo pinasuyutan. Tapno na tay dagiti peste. Para manulang mo't nga aldaw ajak na igatangan iti sabi daw. Nagagatkit di adagita ababasit apistay. Ay na saan mo ngamin alalaengan dagiti babasit. Adda kabaulan da nga aramiden asaan akabaulan dagiti dadakkel. Huwin nga rudantay. Dangaw dalang inibus dakit dain tinalawa kapagaya. Iso asaan mo abaybayan dagiti pagay mo, Hunantay. Amukton intun sumarunaw. Nay, gapasin mo itong tigaraming awan irik na Kwarag. Untata. Imbag lang ipakan ko'y tinuang kaw. Di ka pala inuway-uway tinuang mulita. Tapno saan ka nga gapas. Ipan ko'y jay linong atay nakagpasada. Ijayan linong akan ng tinuang kaw.
Sayang ti pagay mau, tadangaw, kan marabutit ti mairanranaw. Ewan nga raw. No pinati ko matibalakad yung kiniangkal ko ngayon tayong. Saan kumakastoy tinagbanagan ti pagay kao? Anya nga itan ti isa rin nga imula di tatalon mau. Kalpasan na magapas ko ti garamay. Awan mo't nga rudin ti irik na. Mulak iti manay. Agmula ak kumamot iti manay. Ngam narigat mo't abirokin ti binyay abukal. Awan may ti magata. Itak man ti binyay ka manay. Bareng mayat pa nga imula. Nakasako kat dito'y sulay. Apa nga? Bubut mo't dagiti sakunan. Awam manan timbati ti marabutait. O kislaing dagitawi. Ay, kinanda ti bukal na. O kislaing ti bingay ikaw. Anya ngay manan ti imula. Apay akas na ti itsuram ko araw, kaskala na pukawan. Diyan nga min binik aman nga imulak ko may di talon ko adinangaw. Apay ti binim aman ay. Kinan mo ti marabutait. O kislaing mo timbati da kagawan. Rumbang kumaakanayon mo akitaan ije nang ikam. Kamang ano kanin dagiti marabutay. Salbag kiti dagiti aparaswa. Agtatakaw da. Iso amasapol akanayon mo akitaan ti binim no kasjay. Amo mo't dagita aparaswa. Di da ngamin amo ti agmula. Pag numarandalat tatisanda ako kwa. Iso nga daken ka amangyali ka itimula wano bineb ka dagiti agpirday. Anya pa nga itati imulak iti talon ko adinangaw ngay angkal. Ay, agure ka. Ada binik abalataw. Day jayan ti ipurwak ta iti talon ta. Yung kayo man nga rodir warangkal. Kitain tayo no umanay nga ipurwak ta. Ay, alata ikabil ko ije kamarin. Nakakarga iti basit asopot. Alata, nakalangan. Oh, ato yun ti kung kunak binik abalataw. Pitahak man ang kail. Oh, anya day ta nakasupot akit kitain nyo. Ay, dahito man indulin ko abin i-abalatong. Taing kabil ko ngamin iji kamarin kay. Na, at dagayam indulin mo abin abalatong, inteng. Opo. Apay nga ang kail. Binukbuk mo't dagiti biniyaw. Binukbuk ko nam. Di, apay nga. Asus. Nay, apay adi mo imbaga kanyak nga dagayam indulin mo abin ti balatong. Tapno inasikasok kuma. Yan aw. Ay. Bukbuk amin. Salbag dagita bukbak. Ay, adda kada tayo ang mga sikaso itibin tapno saan abukbukan. Ay, nakurang lang iti asikasaw. Adda mo't dagiti magatang ang mailaok, tapno saan ang mabukbok. Angam saan ang mabalin nga iluto akanen tapang bin ilaag. Sayang tibin iniinteng abalatong tabinukbok. Anya ngay ita ti ipurwakdan. Anya di ipurwak akong punayaw, kukumaray. Ay, jay ipurwak ko madainting kan kwarong abalatong, mare. Binukbok, saanan na mabalain. Saan nyo ka di nga imbilag analaing? Ay, jak man amo, mare. Ay, jak pa'y amo nga dagayam indulin ni inteng ijay kamarin me. Adda indulin kaw, ngam inikak itinarumak nga uging kandapaw, tapno saan abukbukan. Ay, mabalinti kasta? Wen, nabayagan nga aramida day tamaray. No saan ka makagatang iti powder nga ilaok iti binay, tapno saan abukbukan. Dapaw kan rinumak nga uging ti ilaok, basta nabilag analaing ti bukan. No ikarim laki di nga si kaswam timulam. San mo abaybayan adag iti pista iti mayranod. Ibingayan ka iti binig abalataw kanutaw. Wan man tatabadaw. No lakit di tagbalain. Dubli nga isublik titid mo abinay. Alangarod ko araw. Agipurwak ka iti adaw. Tapno adumit ti maapit mo abalataw. Wan tata. Saan ko nabaybayan na dadalin dagiti pistay. Tapno sana masayang ti bambanog kao. Tinagagit kin na anaws, makaapit itinawadwad. Ti managbaybay akin paliwawang, awan, mahapit na.
Wenno, tembaga ni Tata Badong Kwarog. Awan makabak itinagagat kan naanos. Hala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay dagita atalay. Nagdadakkel kan nag-atitid daw. Masapol nga igalot ko amin, ti bubong ta. Ang mga numaytayap. Dito'y nga ta titurungan ti ibagbagada abagyaw. Ay kaditay amua. Pang sigurado laing. Iso nga igalot, nagitinamnamain ang may tayap. Kabut-butang maday tay bagbagada super bagyaw. Iso nga rod asak bayan, igalot amin, dagiti mabalin ang may tayap. Ay, sigurado nga rod manaw na madadal dagiti mula. Ay katawan ti maramidan tayo Ay tulungan nakman amang tariman iti balay, sakbay ang mapanta ijay balay mga Kwarog. Unang kail, kastoy ko maamin ti aramidan dagiti kapurukan, tapnawan maitayab ti bubong na. Ay, una ko ma. Adamot dagiti tao asada lagunay no adan ti bagyaw. Dapay kat mang namnamalatan iti rasyon na maitida. Di da katagawan ti mangitariman kadagiti babalay da. Sadan to agsano-sano, inton madadaol Dahita ti madi kadagiti kabaranggayan. Ay, imbaga kadakwada at tarimnan da ti babalay da. Amangan no dinengeg ti makanawan alapayag, ngemrimwarmet iti makanigid alapayag ang kay. Bare, gumatangak man iti asukar kan kape, ay narigatan no awan ti abasto kat umayan ti super bagyaw. Uray ni Mari Tuyang, inmay mat gimatang itay. Isagana namut ati kasapulan da inton umay ti bagyaw. Sabay kumata sa bali ti pagdaan day ta anapig sa bagyaw. Ay kumaa, Mare. Ay kaasi manan dagiti mannalon no kastoy. Sapay no magna ti danom dito kalsada. Katada umay dito ayang kaw. Masapol anadalos a kanayon ti kanal. Tapno awan ti maurnong adanom dito kalsada. Isu nga rod a pinadalusak amin nga aglawlaw. Tapno agdiritso ti danom ija imbornal. Ay, adda nga min ubeng kaskada nataengan anakurang ti disiplina da. Purwak dalatan iti igid ti kalsada ti naginuman wenno nangananda asilupay. Umaingat ati bagyo di tawi, Kapitan. Ay, daytat ko na damay. Iswa masapol anak kasagana tayo lata. Tapos sigurado. Nakaamak mananday ta super bagyo, Kapitan. Isu nga igunam-gunam ko kada kayo akabarangaya. Nga agnanaed kadagiti asidig ti karayan. Kain kadagiti banbantay. Ay, mapan kayo iji evacuation center. Sagbay pumigsa ti bagyaw. Sa payagsiksikig ti balay may. Ha? Idurun lakit di tinapig sa nga angin day jay, Kapitan. Tarim na ba? Sakbay nga umay ti bagyo. Naanay mo ti adigi na. Kun awan pa'y mo't isukat ko, Kapitan. Apa iuray mulatan. Iduron ti angin ti balay ma. Ay na, nagpigsa talaga da iti abagyo ba daw. Adulakit di ti intayab na ayero kas kada atop ti balay. Masumardeng ti bagyaw, papanak agkita, nagdanay tayab ayeraw, na inyag ti angin, dito asidig ti balay. Kasanungay nga amon ti pangisubyam kadagiti hero. Nagkuna nga isublik, aramate ka pang tarimaan iti kusina. Ti balay ti kalday, ken balay ti babag. Anya,
Naitayab ayiraw alaang. San kumit anapan inala iti balay da. Tiyero may may imasidag dito balay. Uray at anayangin nga raw. Alam kidain. Ato managarin Ang tarimaan ko, kadag iti mabalin na tarimaanan dito balay. Nawatan! Imbaglakit din ta si Mardengan tinapigsabag yaw. Awan ka diin tayab ti angin iti balay maw. Awan kagawad. Ang dagiti karubak. Adu ati na itayab ayiro ti balay da. Napandangarod binirok no sa dino tinangipanan ti angin. Kaasi ma, dagiti na dadaulan ti babalay na. Ungarod kagawad. Imbag di asidag tinangipanan ti angin. Ngam di adayungay. Ay, napisang-pisangan at iyero da. Ay saadan ang mabalay no pinisang ti angin. Un kagawad. Adu nga ro tinadadaulan iti balay. Adu mo day tayero nga inurnong mo ba daw? Pang tarimaan ko ti kamareng, ken kalapaw ti babay. So katakpay ti daan asim ti kusina. Kasano nga inuumay birukan ti akin kukwa kadagita asaym? May papilit daki di nakukuha da dagito'y asim. Addan dito'y balay ta. Na, agumam tinaitayab asim dagiti biktima ti bagyaw. Anya nga aguman akong kunamay. Imay dito'y arubayan dagita asisem. Inamangki di tarimanan ti kusina. Na, ay unay ka ni badong kaun. Inalanan ti sem dagiti nadadaulan ti balay na. Pangtarimaan na kanaw kadagiti daan nga glalati asimay. Mabigbig ko na kita si Sima, tatabadong. Ay, atal na ka man. Apay nga ron nga da dito'y balay mingay. Intayab nga ron ti angin idi nagbagyaw. Apay nakita maya, adito'y balay tinangipan ng tiangin. Di tatabadong mait. Saan mo kumamat nga aramatan iti kusinam kan kamarin mo tinaitayab asisimay. Kaputa kayong ingas nan, ibaga mo nakukuha man. Apay no na makita mapukol nga aso, kukuha man. Madlaw dagiti kurit na. Sisimmi dagita. Di papilit na. Ay di ka pala pumanaw dito, barsakan ka ni ti martilyaw. Ay, anyat masapul ba? Naitayab ti sisim ti balay may kapitan. Idilim mabasak ije balay da tatabadong. Isumat ti kapkaput na ije kusina dan. Kan adda pa ije kamarinda. Anja? Ay, inaramid ni pare badong dayta? Ay, imbagam kumaakukwam ti hiro Imbaga kapitan, ngam kuna nang agbibigbiga ka no. Mabigbig ko dagi jay, ta dakurit na. Ay, no ipilit na akukwa na. Awan maaramidan tayo. Ang di kagda nagtaag-request ka ni Apo Mayor iti yeraw para kadagiti biktima ti bagyaw, At ang ataited na, kapitan? Padasag, dakil at tulong dahi ta kada kayon anadadaulan iti balay na. Sapay ko mga rod, kapitan. Mabasa kamin agtudo. Naitayab mo tiro ti balay me. Ay adakan umay mangkita kadagiti nadadaal ti babalay na, ta ikanda iti yeraw, ken cash assistance. Ay, nasayat ano kasta, takasida mo tanggal. Ay una, ay amin anadadaulan iti balay, ada iti da barbaro a yeraw. Kano da nga umay, takaduain tayo idama pan kadagiti babalay dagiti nadadaulan ang kail. Ay bigat ka no. Ang gapo iti DSW day. Ay, indak nga rod ibaga kadagiti nadadaulan, asaan da po mampanaw iti babalay da. Tapno madanon ida dagiti umay nga DSW day. Ay una, mangayab ka iti kakadwam, ta ipakaamuyo. Inlis tayo kadi amin anadadaulan ti balay na, kagawad. Wan, kapitan, nailista amin nun. Aga po pa'y gayam iji Japan dagiti yiraw. Indunit ti may sa apilantropo ahapon. Ay, naposkol ka natipkar. Saan adjay na-impes, analakang aglate, kan madadaal, a klase ti yiraw. Mayat nga ro ang kail. Japan-made a yiro ti maibunong kadakwada. Ada pa'y tikas assistance Oray kaskasanaw, italaang ang mapasamak ti kasta. Nga daagga po atulong iti sabali a pagilyan ang makadanon dito ikabildatan. Ungarad. Sanda maibilang malas idi na itayab ti yiro na. Tandamot na pimpintas kasukat na. Marikwanang,
Sinursor ka di amin dagiti naggapu ijay DSW day dagiti babbalay anadadaal. Wan maray, umay da ka no i-deliver inton malam dagiti SIM. Anya day jay maray. Sim? Ay kwa maray, dagiti na itayab a SIM wano yero. Ada itad ti may sa apilantropo ahapon nakasukat na. Indalanda iti DSW Day. Donasyon pa iti Japan day jay baray. Napuskol kon natibker agalba. Karaman kami kaday. Adamo na dadaal asimay. 5 basmat dagiti naggapu ijay DSW di ijay balayaw. Ang nakita da nga awan mo't kanu tinadadaal marituyang. Kasta kaday. 5 bas da ijay balay may kunayaw. Wan maray, nagpasyar da. Kat kinita da dagiti addadadaal na babalay. Kan adapay cash assistance ang maitad kadakwada. Ay nabadaw, saan mo kumapay at tinarimaan to'y balay, babaan ka dagiti pinidot mo asim ti karuba. No saan ko apinidot? Pidutan mo lang iti daduma. Di siya ti maawanan. Amom ka di nga idi awan ta idi kalman, kat adda imay anaggapo iti DSW del. Anya tinaramid da ngay? Amin kano anadadaulan ti balay na, kat ikanda iti naggapo ijay Japan anapuskol asim. Ha? Adda pa'y cash assistance da. Anya? Naggapu ijay Japan ko na? Huwag ka naw. Tulong da kadagiti biktima ti bagyaw. Ngam idilimabas da dito'y balay. Awan mo makita da adadaal. Iso alinabsan da. Ay, sana mabalinda ito ya. Nakagriray kani parinteng. Na, anya ngay ti ibagam kin ni Kapitan. Ay, kit ibaga ka na dadaulan tabot ah. Tinarimaan ko lang nga dagaws. Babain, kadagiti pinidot ko na tayab asyay. Apay nga kasi paray. Apay alinabsan nyo nga di balay may kinituyan ka. Na, anyat problema aya? Dagiti nagsursor at taga DSW day. Apay alinabsan da di balay may. Kit biktima kami bay. So, awam mo't nakita daan na dadal iji balay mo? Wen at tinarimaan ko, babain ka dagiti pinidot ko asyay. Di namin mon, asaan mo ako kwa dagiti ayiro? Si Mang Pag, dagiti ayero, iji arubayan mi paray. Ay, uray man si Mang Pet. Nung nasayat ka ataaw, di mo kumamit inagumanin. Ay, ikanda mo't itinatib ka asyay paray. Ay, saan asyak ti pagtaudan ti yiro wano sim? Saan asyak ti pagdawatam? Op. Tagsan ta nagpapuskol ngamin. Hoy, aglisi kayo, tatabadong. Tamang masagit kayo iti bumbu nagkuayero. Ay. Ay, naglastog kan. Oh. Nakalisiak lang aruda, hindi ti dalan. Naglisi ka ngagpaysaw. Ngam naglalawa dagiti ayero. Ama masagit ka. Limastog ka, gapo di ta impadawa da siya. Napanakila ka. Taintid da kanyak dagita, oy. Saan ko atinakaw? Weno pinidot ako ko ati sa bali a tao. Imbagang aya, tinakaw mau. Ibagbagak lang mo, tatabado. Napintas ti klase ti yero nga indonar ti Japan. Nalawakan na tibker. Ay, win nga rod, maray. Ay na, maragsakan dagiti maikan. Saan lang nga da ita? Adapay aramatan da apang tangdan kadagiti mga ramid iti balay da. Ay, win nga rod. Naranaan dati na singpot apilan trupaw ang nag-donate. Nagreklamon samat ni kabadong ta saan anaikan. Ay, awan karbengan na nga agrire. Tainala na matiyero dagiti biktima. Ay, ngaruda. Gaputa nakadanon iji balay na. Kuna na ako kwanan. Dayta, ti pagmadyan ti tao nga agaw. May ganun nagreklamo ni tata ba daw ang kay? Napuskol ti rupa dahil dyan nga may agriri. Inamin nan sa amin ta pinidot na dagitiro ang naitayab ti hangin ang nakadanon di balayda. Rason na, tinakadanon ayero. Talaga kit ding apinidot na Ba nagasan na rumbay. Gaputa na itayabain, kukuhanan. Wun nga ram. Dahil tatimbagakon ko na. Makapasuron tinaramid na. Di pa ilang ata makamiris iti matingay naramid na.
Ay, no da konsensya na kat makaamires. Ay, mayat Ay, malaksid. Nawan konsensya na. Napan kapayla ka nagririkin ni Kapitan. Kasano, itsan tamot akaraman ka dagiti na ikan. Nagwaras ka nga rod nga agong kakanaw. Kababain. Ay, yak pa yung rumrumwar ta mabainak. Kuna nga min idi asaan mo nga alaan dagiti sem. Inalam mo latta nga may. Unak ano awan maitid a donasyon. No saan mo nga inala dagiti asem. Nairaman ta kumamit anaikan iti natibker asem. At dapay cash. Ay, sayang nga rod. Sa pay dakkel agatad di cash assistance. Mahalas na talaga tuyak. Mamati ka kaday amalas ti tao nga agawm. Saan ka no amabindisyonan ti tao nga agawm? Ay, wina nga ta. Iso amanipo dita. Saan ako nga gagagom? Tapnod dan tumot maawat ko, abindisyan. Una, may mayat mitlaang tinapudnaw ngam tay sweetek, wano agaw. Ay natatabadong. Anya nga ita, awan maipaikan ka adonasyon. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, bigbigat nakapanimid ka. Buisit ka no, tikasta. Ay, nauma akon iti klase ti biyag tabadaw. Anya tikayat mo sa wine. Nauma kan nga, bibiyag? Kanayon tama pan ijay bangkag. Binigat, ngam di ta mo lalumong-lungaw. Iso ang maumakan. Anya nga itatikayat mo? Adda kumamot sa bali a pagtrabahuan ta. Anya kumangay at trabaho. Kumaano di adal ka. Tingkag trabaho iti opisina. Ay, day tangarod ti pampanunutag. Anya nga ta trabaho. Jay kwarta kumaadagaws. Numasadot ka na mapanijay bangkag. Kat agmalmalam ka lang nga agpanpanimid dita. Ay awan latang bukon, tuyan. Day tati numero 1 a parikot kaw. Awan latang asabali a panglakagan no saan labang kag. Ay, di ta ka man langang. Na, unang mula nung nakaangot iti pangbangsit at pimanaw. Bigbigat ngam kasla madimot ti awram ita. Ay, talaga amaday maray. Naumaak ngaminon ang mapan ijay bangkag. Anya ngay nga rudan ti aramidam no di mon kaya ti agbangkag. Day tangarod ti parikot ko maray. Anya nga taya ti aramida. Ay, alaan nakman kit di aparalako maray. Saan mat adakkel unay ti tersinak tapno mangalaak pa iti kadwak nga aglakaw. Ay, nagmalasak lakit din aya. Imbagkan ka, taglako lati pa kakumikumam, nalakatrabaho, kagawad ka pa'y. Aganos ka latang agbangkag, maray. Nadalus mo't at trabaho na itakot. Anya nadalaws. Root kandaga akanayaw, ti kagingginawal ka. Nadalus ko na akta saan ka ngagtatakaw. Dagiti kontraktor ngay dita. Numapaneknekan ti anomalyada ay kat mabalod da. Ay salbag ki di dagita kontraktor. Di dapay mo nang ibingay. Day, adda ka mat dito'y maray. Di ka kadimapan ije bangkag yaw. Nauma akon amap mapan ijay bangkag maray. Diyak mo ano na panibadong ka?
No nauma ka na mapan ijay bangkag, asino ngay nga ta titangdanak a mapan aggaik ijay bangkag may? Tangdanam ko na maray. Ay won, maray. Nalawak at timagaikan ijay. No kayat mo, kontrata nga rudag. Manaw, titangdan mo kanya. Ay kunakman no kunam anauma kan nga agbangkag, maray. Nauma ako no ijay bangkag may tawan tangdan kaw. Ngam no ijay bangkag mau, ada-adagos kwarta. Kontrata ikaw. Numagaikam amin jay bangkag mi ijay daya. Ikan ka iti 2,000. 2,000 maray? Gaikan amin day jay? Wala. Sigay, malpas kumot siguro iti kurang adwa alawas. Numasapa, ken maladawak nga gaway. Unam, adimon kayat agbangkag. Ngam nagsapaan na kaigam ka kumpay. Kontrakturak itan ba daong? Ha? Kinontrat anak ni Maribanang. Kalpasan tinasurok ang makalawas. Adhan kwarta. Sa balit ti kontrata, ken kontraktor to yan. Isuma lang nga isaw. Takwarta ti pagsasaritaan. Sigay, nakaw. Napanmanay. Kasado nanti mapanay bangkag me. Mapanmut iti sa bali a bangkag. Da kanu adagos ti kwartana. Wow! Nagpipintas mo itong dagiti mulam, iti bangkag mau, tataba daw. Maring no saan na mabagyo ako araw. Dandani ka nagapait. Anyang mas dawak. Apay sa bali abang kagtayan ni Nana Tuyang. Saan mo't nga iti bangkag yaw? Tingamin kaya't ni Nana Matuya ang instant manay. Adagos ti kwartana. Ay, isumot lang aglako kayo iti apit yaw. May bayak lang, takuna na nga, wan ka no ti amok. Bangkag la ka no ti amok. Anyang no dakil to ti mapaglakwam, o di adun to ti kwartam. Isumay, saan nga na makaruray ni Nana Matuyang? Baliktad mo ti muna, kayat na ti makitangdan, ngam ti agtrabaho iti bangkag yaw. Mangted ka man iti kwartam a 2,000, inteng. Nakitsinda kan? Apay ti 2,000? Nalpas ka nun ni Marituyang ti kinontrata na. Iso nga ited kon titangdan na. Talaga nag-overtime. Iso nalpas na adagos? Ay wun inalistuan na. Tapno maala na adagos titangdan na. Kinitamit lang no husto ti panaggaik na. Amangan mo't no sinsinan? Husto, mate. Kayat na ngamin nga isumanan timang kontrata no adamanin ipagaik ko. Napartak ni Marituyang, no kasta? Win ala, yag mo nga rudan ti kwarta. Tanagtulag kami nga ijay teresena ni Marikwanang ti pagkitaan may. Sigurado nga dagatangan na. Iso nga ijay ti pagkitaan nyo. Sa balimot ni Nana Tuyang, imbis anita tabadong titulungan na, sa balimot ti kayat na apakitangdanan. Pagtapalubusan ni pari badong amakitangdan, kahit adamo bangkag da nga si kaswon da kuma. Kuna kano ngamin ni Nana Tuyang, ang mabayag nga orayan ti panag-aapay, na makitangdan ka na, mabiit ti kwarta. Saan na makaururay? Apurado? Mas dawak nga raw. Di nalakasan ni Tata Badong agmay-may sa mapmapan ni bangkag da. Sa balit yan muna ni Marituya. Maray, awan pa'y mat ni Marituyang diti tersena. Awan pa'y, ada ka di ibagam kenkwana. Nagtulag kami ngamin adito iti pangtedak iti tangdan na. Anang kontrata iti impaga ikaw. Naibagabigat yung kukumaray! Day. Maribanang, agpinsura ka dain. I win na. Adto'y ti 2,000 as well daw. Ay na, nagmayat yung bali na kontraktor, kwarta dagaw. Nagragsak ni Marito, yung nakawat iti 2K atangdan na. Ipakitakin ni Badungkaw, tapno umapal. Nay, apay kumangay nga apalan na. Adun to ti kwarta na, no aglako, maray. Nabayag basitin ajak napnapan ijay bangkag may,
Tamakumikumak amakitang tangdan. Ado nga roden at tinaurnong mo akwartam. Wuna, angam nagastos ko matanjain mo na tangdan kaw. Daytoy lang ti saan ko pa'y anagastaw. Makitam to'y tukay akwartak ba daw? Ay kitadan to magkwartak numakalako Kanon to pa'y? Mabayag pa'y ngam daytoy kat apagbiit nagtrabaho kwarta dagaws. Manualawas adi kay may bangkag. Dandan niya ako naglakaw. Aya. Inton bigat, inak kanumanan makitangdan kin ni Marikwanang. Gai kak tarubayan na. Iti malam at damanan kwarta. Apay no aglakwak, san ka di akwarta? Apay asan na siya titulungan? Mabayag nga rod nga urayon ti panagapit mau. Masikuranak nga guray. Ay makamuka. Ngam no aglakwak, san kan tungaw mapapal? Tadi kay ikan. Pulos. Basta laki di gumatang kay ti mausar di ti kusina. Husto kanya kaw. Nasaya at nagkinaawatan ta. Tulungan naman basik nga agbunag ka iti bagas ti kamutay, kanti binuras ko alubias ko araw. Ay, nagkalay ka nagburas ka gaya, main tataba daw. Ay, narinugya kaon. Nalawa mo nga may, niso saan ko amalpas, iti may sangal daw. Sige, yag kun ti tricycle ko iti asidag ti bangkag mau, tapno asidag lang ti pangibunagan ta. Alaman nga rod ko araw, maglaki iti tadda ka. Ayan nga mininanatuyang aya. Apay di nakatulungan nga agburas. Bayamon day jay. Tamakumiko mamakitang tangdan. At dan sa kontrata na. Iso anasapa mapan kan malado masumangpay. Sige nga raw. Ipan kung ti tricycle ko ijay. Lumugan ka tapno mabibiyay. Ay, agyaman na kwarog Aglakwak mo't langay. Adumot gayang tinaapit yaw tataba daw. Saan lamang maminsan nakargaan ti tricycle? Ay, katsublyan tanto na. Nasapa pa'y Mike. Uy, dakulakit di mapaglakwam. Nangina ti lubyas kan kamuti ita. Ay, sapay kumaat matumpung at tinangina aprisyaw. Naggasat kayawn. Adu pa'y ti sanyo anakali akamutay. Kan sanyo anabura sa lubyas. Way, isarunok taon. Mamin ano kayo mo't ngaglako Uy na, nagswerti kayo ita nagmula. Ay, imbaglang mo nga sukat ti banbannog. Nagmula kumamot iti kamuti. Mayat gayam ti kamuti nga imula. Italang mo't anaadok ti nagmula, kwarog. Nakatsamba mo't taadok ti bagas na. Nakatsamba ni tatabadong itin mula na hanggang. Nagdakal ti napaglakwan na. Kano nalawa ka no ti minula na? Unang kal. Nagpatulong nga rod kanya ka nagbunag. Adu pa'y ti di nakinalay. Isarununan to kanumanan nga ilakaw. Ay, sus. Ay, adu nga ron ti kwartadan, ano kasta? Mas dawat. Kapaya sa bali tinapanan ni nanatuyang abangkag. No kumata tinulungan na ni tata ba daw, di may mayat. Naga nalagan kay ti inuubing ti panunot nan. Tuyang ko naman, English mo't jay tuyang angkay. Sumat. Kanya ti English ti ubing aya. Tuyang. Nga? Di kulit. Ape adi mo kadwaan ni badung mo nga aglako kadagiti mula na. Aglalako ka dahin. Masapsapa ngamin kat ang mapan ijay kontratak maray. Namin anon ang naglako Ni kwarog, ti kadwa na anapan naglakaw. Basi mo la siguro at inaglakwan na. Oray basit ako tako na ni kwarog at nawadwad ka no tinaglakwan na. Sa di na imbagbaga. Sa balimot ngamin ti pakakumikumam. Tanumalpas kat maala ka dagos ti kwarta. Iso asaanan nga imbagakan ka ni badung mo nga aglaklakon. Sa bali nga minan, tiin-into na rin. Naglako ka kanumag, badaong. Ay, wina. Adda mailuto ang masida, Jere. Yung taglutaw, tanabanduga. Siyak tigim matang, iso asikamot taglutaw. Kita akman tinaglakwam. Iruar ka for your eyes only. Saan mong igaman? Adda iti bulsak, ti pitakak, ngayon na.
Ha? Ay na, nagpuskol a kwarta daytan ba daw? Way, napuskol na talaga. Isuasan mo at agtagibasitan, ti bangkag ka. Agpaiso ka di naglakwam amin dayta? Oo, amangan mo no peke dayta kwarta. Piki ka dyan. Apay, kargak pa lang may itiwalit ko no pikay. Ano kumangay na kita pikay? Ay pare, dakil ka nung mati naglakwam. Una ni kwarong. Adamot basit na paray. Pakakitkitaan mo tinagbanbanuga ka, nagbangbangkag. Ay anya ngay mati nakakit kita ni Marituyang iti panagkunkontrata na naggaek. Ay, jakman na mo paray. Adamot siguro ginatgatang na agamit na. Binalbalon kan pinagmerienda na. Ay, ewan nga ron tinakakita na. Ay, amo pa yun Adulat ta tinaglakwam, pare. Nay, nakarubwat ka magpapanam. Kami man nagkita ka ni pare Inteng iti motor. Motor ko nam? Umanay nga igatang mo iti motor, tinaglakwam. Ay, sobra pa'y mo ta. Yudad duma, kit aramatan may ka ni pare Inteng agpasyar. Apay ngay ani kapitan ti kadwam, apay asaan asya. Aramatan mo at tinakitang daan ng mga agpasyar. Awisang may ni Maribanang, uno ni kagawad kwa nang, tayo ti kadwam. Anya? So, babay, tuyang. Inkamay ka ni pare Inteng. Ag-happy-happy kami, mamay. Uray nagtaod lang mo iti bangkag, taramatin ming agpasyar. Maray, apay analiday ka? Ay, kwang amin maray. Kamalinsa mo tinaramid ka. Anya ay tinaramid mo. Saan ko at tinultulungan ni Batungkaw? Iso nga idinaglakaw, di nakmat imbingayan. Apay ngamin adi mo tinulungan. Kunak numabayag nga aglakaw, kinay kayat ko tinagkontrata, tamaalak adagos ti bayad. Nagkontraktor ka. Iso binaybay am nagmaymay sa nga si kaso itimula na. Ay, yun nga rod maray. Ang itata naglakaw, di nakmat ibibiyangan. Na, ay tulungam nga minon. Tapno inton aglako, kwartayo adwa ti paglakwan yaw. Un nga rod maray, italaan na amiris kaw. Mapan ka ka DJ bangkag mo ita ba daw? Ay kituwa na, awan mo't sa bali at trabaho no di bangkag. Umayak magtaw may katulungan. Nay, kunak man no nauma ka ni ti bangkag. Suri ba daw, italaang ana amiris kaw. Arumbang atulungan ka iti trabaho, agdinanggay ta. Ha? Pudno ka dito ibagbagam? Wen, napudno ak iti ibagbagak. Suri man na. Ay na, hagyaman na ka. Ta nagsublimot lang, tisigod, atuyang ka. Ay nanatoyang, ti agasawa, rumbang agdinanggay kan agtinulong. Ala sigay, ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, titingkay panagdanga. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Imbag ano saan ang maimbargo ti enroar mo at tricycle? Apay kumangay ang maimbargaw. No agpasadak, di ada pagbayad ko, alinawas.
Agawa am nga ruteg pasada, tapno saan ang maimbargo day ta tricycle. At dapay kat pangkantyaw kun akin ni Kwarog, takarag-karag ti tricycle na. Aglatlatay, dinto takabarbaraw ti tricycle ka. Uray kasta, saan mo nga ikantyaw? Maday tagkan-kantyaw. Saan amaday no dalakit pagkantyaw? Ti maday, kat no awan ti ikantyaw. Inton kon adalakit sa anyo ang nagkinaawatan kin ni Kwarog no mapikaon. Ay, bayam dita, amapikon. Kwarog abaak. Nasingpot tupay ni Kwarog. Aglisi ka pa'y takarag-karag dahi ta tricycle mo, Kwarog. Anda pila masursuraw, tatabadaw. Suruta matipila. Sana mabalin nga umuna ka. Way, namaw. Kung kunaklaan mo dayay. Saan nga na maibagay dahi ta tricycle mo ang makipilpila? Nita tabadong mait. Kondisyon pa lang ti tricycle kaw. Agraman driver. Uray ka barbaro ti tricycle mau. No karag-karag mo ti driver. Anya? Karag-karag ti driver? Ay sinalbag ka, Kwarog ah. Senior citizen kaya ang tatabadaw. Sana may bagay. Ang mga nuinton makasabat kayo iti tin-wheeler truck kahit pasang duenyaw. Ay atal na ka ba, Kwarog? Ba ka talaga? Senior citizen na driver. Alwatan nyo ta mga nuag nervyos kayaw. Kahasi kayo may tatabadaw. Sinalbag ka kitay. Awan pa'y matpasahero tatabgadong. Hawisan ka, tainta agay ayam ti beraha. Apay, ada pag-ayaman dita igid aya. Ada! Medyo dakal pa'y matitaya. Iso nga, no mga buwakat maminsan, ay dakal ate, makabig mo. Hintabang nga raw, tapadasig mamay, tungan. Win! Ay no, ada swerte, mayatan. Urasaan ka nga agpas-pasadya. Sige, tasaan pa'y mo't asyak karga. May kamanuwak pa'y mo't itipila. Di ka to managari Ta iparit dagiti umapal diya ta. Sa nabalay tawang mo't ti pulis ditaw eh. Uray nga rod, ang mga no adag ipulong. Nagdadakal mo't ti tayada. Kita no da mabalin ko pagtaya. Jay, itinag mo kumati tricycle mo. Padyasam nga itaya tap no dakdakal ti makabig mo. Kahit kasanungay no maabak. Mabuyak! Ay na, turod ti kasapulan tap no mga buyak ka. Kasano nga mga buyak ka no di mo padyasam ngay? Malaman nga rad. Ipustak amin ti igam ko akwarta, tungan. Ay! Diay taman. Ure kita No maswerte Mayat Mayat nga minti tagtagainap ko nga idi rabi eh. Parang makaswertita nga rad. Tapno maikaskaw na ito tricycle kaw. Awan mo't ni badong po dito'y paradaan, Kwarog. Nadahanon itay ti pila na. Hanggang awan mo't ni tatabadaw. Iso ajay si marunakin ko anan ati nagluganan ti pasahiraos. Anya, napanan na nga rudaan. San ko nga mau? Kaduha na mo't nitungan itay. Nagloko na ba daw? Kunak man nagpasada ti umay na aramidang. Saan magtawan magayam ditaw? Urahin nyo ka din ni tatabadaw? Kasanungay numabayag nga umay. Nalausan at ginatang ko alamos. Udi agawid kayo nga rudain. Ay kawan na. Anya pa'y ngay. Sige nga rod, Kwarog. Inakaw. Ay na, naggasa takot. Nadubling agpaiso ti kwartak. Nagmayat gayam to may ditoy. Ay! Ura siyak to payakat na nga buyakak. Iso nga umayak tumanan dito, itatabgad yung. Arigla daw tungan. Barang madubli man ti kwartak. Nagswerte akaw. Kasla namin adu akaw na nagpasada. Dak-dakal tiin posta, iso nga dakal mati inabuyak mo. Bas-basit mango kanya. Ito nagsublita ditoy. Nayunam ti kwartam. Tapno dakal mo ti postam. Kat ura siya kamat. Ay katwala. Mangremedyo akiti adupay akwartak. Dawatag pa'y timpaygam kaw kanituyang kaw. Tapno umadupay. Ay, ura siya kamat. Kasta't aramidak. Dawatak man di jay igigaman ni bakat ko. Apay analiday ka, idinto ta naragsak ni kabadong alimabas ditoy, Kwarog. Kanayon na ngamin nga uyawan ti tricycle kaw. Apay nga uyawon na. Gapo ka day takabarbaro ti tricycle na. Wain kagawad. Karag-karag ka no ti tricycle kaw.
May mayat no ilakom laangan day ta tricycle mo, tagumatang ka iti sa balay. Ha? Ilakaw, tagumatang iti sa balay. Day ta ti amok arimidyo. Nayunam lang yung paglakwam, tapno mapabaro ti tricycle mo. Adda nga tamot may tagumatang iti daan at tricycle ka, Kat adala tamot Nang runa, no saan anangin at ipanangilakom. Unsang agpaisaw. Ilakaw, tagumatang iti kabarbaraw. Ilako kung iti baak at tricycle ka. Naabag mo tintin pustak. Sapay dakkel mate. Uray siya nga rod. Uy, ay masapol nga makasubuta. Umay tanto manan. Awan mo tinta itinag ko kumay iti tricycle ko tungan. Kasano nga agsublita kayo ditoy. Kitawang mo tin kwartak. Ilakaw man di kaldin ko tapno makasubuta kon. Kasano da ito yung ngayaw mo ti mabalin ko nga ilakaw. Ay, agirimidyo ka ano kaya't mo't makasubot. Handa ko magpautang tapno makasubuta. Kasano nga makasubuta. No saan ang agsubli ang makisugan. Saan ka gimatang iti bagas? Awanan bagas ta. Ay, naibusay. Unak no dapay. Jayla inya puy ko itay ti bagas. Awan kanin tanubigat. Awan aminin agraman bagas. Ay, kasano da ito yung ngay. Mamuan ng tuki iti na naapakak iti sugal. Anya ti kunam. Ha? Mangmangagnak ka day si kabadaw. Ay, panawang kamampay. Ito'y nakitaan ginuang. Na, saan ka di ngayon bagam itay ngayon pagod mo iti kayaw taadan root akanin na? Inalakitaan. Na, Bati mo di pare inteng tinadi da apaga dito'y bangkagda. Impabilag na titinanay dito'y bangkagda. Ay mapana man pa iyayan tinongkaw. Intun sumip ngay. Mga ksiwak iti duatan ay. Makadlaw laki din ituyang kaw. Nga uwanan ti kwarta no awan makan. Iso ang masapal nga da isang pit kaw. Tapno at dabaywin may akanin may. nangalaam iti duatan ay apagay si kabadaw. Ay kat ginatang ko makapangpanganak iti kaan-anay. Kun kabaybayo apagas. Apay makan mo ayat bagas. Innapoy ko nama. Apay karum-kumam ayat bagas. Ay wala niya. Kun amom to yan. Nabanglaw kun naimas ti binayuan na bagas. Umay ka, tintagbayaw. Sumip ngutang, agbayo takidain. Kunam nga awan bagas nga iluto minton bigat. Kunay, mapanak agpasada. Siksikan to nga ruday, tagbayaw. Madamot silaw. Makita mo ti alaw, kinalsaw. Alaman lang ang rabrabi ang agbaybayo. Kas mula tinakaw ti pagay. Nga, kasla tinakaw kunam. Ang agpaysumat at tinakaw ka. Awan nga rin tigatang ko, di agtakaw Apay nagpabunag ka iti pagay ije bangkag. Ay saan pa'y? Nakabilag da amin idikalman. Apay aya. Kurang batid. Binilang ko kat kurang. Dua pa'y matatan ay. Anya? Apay ngay akurang. Adda ka di nagtakaw iti pagay. Mas dawa. Kita man pa'y nga ada agpukaw atinan ay ti pagay. Ay, saan nga taan nagkamali ka lang iti binilang? Ay saan? Madlaw di nagdiswan ti pagay. Ta naidepos ti roo. Ta nakaidiswan na. Ada pa'y nabati pagay. Kuno dagiti nalunos. Na, asino ngay nga tati mabisin launay, taagtakaw iti pagay. Ay, awan nga tat kanunan iso nagtakaw mutan. Kanya pa'y ngay no di kasta. Mabisin Awan siguron igatang na, iso nga agtakaw iti pagay. Ipabunag laangan ti pagay. Taamangan numapan naman ng takawan tinabate. Inla ko kanumot di kwarog ti tricycle na. Ha? Hapay ngayon lang ako na. Imbaga, dapat gumatang may ti karag-karag may. Ginatang kano di agat-gatang iti buti kan landaw. Kanya, per kilo na ti tricycle na. Saan? Aramatan na kano nga aggatang kan aglako iti buti kas kadalandok kan plastic. Bagay na abutay, kan landok ti karga ti tricycle na. San kat atao, taglalati kang arad. Gumatang sa kanukot iti baraw.
Baron taon ti tricycle nga ipasada na. Ay, adaman pa'y papanaktuyan. Na, papanamon, apay akilata ti makder ka. Kwa, adala basit inak ibaga kinikwaraw. Ay, inak man utangan ni kwaraw. Ta isaw ti pagsubot ko iti abakaw. Itaman pa, itataba daw. Anya ti gagaram dito'y balay ikaw. Kwaraw. Sa anak pa yan nakairwar iti kwarta kaya bangkaw. Napiitak pa nga minanang irwar. Umutang ak mampay uray basit lang. Itad kumulang nga dagaw, skwaraw. Higatan ko iti tricycle ko ti kwartak. Sana mabalin nga ipautang kao. Bayada mo lang iti mabiit. Itad kumulang nga dagaw. Kasanaw, no saan mo ang mabayatan? Itad ko adagos ko naktumay. Dahil talaki din ti saan ko amay tay. Uray ikantay ti porsinto na. Porsintaw? Wayne, uray sangagasot ti anak ti tunggal ribaw. Masapul angad na pirmahan ta kasuratan. Anya ngay pa iti pagpinirmaan ta. Masapul nga da collateral mo. Ay, day talaga yan. Mala, umanugo ta. Inta, nagparami di ti kasuratan. Taitid mon kanyak tututangay. Impabunag mo kanumot dagiti tinan ay apagay mo ijibantay, Maray. Ay, wen, Maray. Diyay ngamin duwaatan ay kat napukaw. Ha? Good morning, kukumaray. Naa. Anya jay imbag ang maray, napukaw, nakakaw. Wen, Maray. Diyay duwaatan ay apagay nga imbilag mi ijay bangkag. Natakaw ti duwaatan ay. Ha? Hey. Duwaatan ay kunam, kanaw. Idi na minsan arabi Maray. Na minsan arabi ay. Apay akasla naklaat ka, marituyang. Ay ikwa, bagay, matakaw. Ay, mabisin launay siguro dyan ng takaw. Iso aday jay, inalanan ti pagay. Awan siguro't bagas da. Ay, sinalbak. Naabakmot ng tiinutang ko kanikwarog a kwarta. Ay, oras yak to pa'y. Di naglakwak ti kalding kan biakakat na abak am amen. Ay, namin ano na dyan nakatinag iji nagalaki ti tricycle. Ay. Umaydan to iguyo din ti tricycle ka tungan. Madidata nga sugal gamin nga. Gapo iti sugal. Nagtakawak pa yun iti pagay. Ay? Ita, sigurado ang maimbargo ti tricycle ka. Tadya ako nakatintinag. Pag madyan, ano maminsan ti installment. Iguyod da, data. Ay, kasano pa itan ngay. Imbarguan da nga tan ti tricycle ka. Imbag tasimangpot kan ba daw? Makitam dagita lalaki akadwa ni kwaraw. Ha? Kuamay. Imay kulangin suro ti balayaw, tataba daw. Imay da ngamin iti barangay haul. Kunak man no nagbaybayad ka. Apay ngay nga umayda ka no alaanan ti tricycle. Ay. Ika nagpinirmaan ta, apag collateral mo ti tricycle mau. Itata maimbargo ti tricycle mau. Siya kung ti mangituloy amang bayad. Siya kung ti mangalay ti tricycle mau. Tay tuloy ko abayadan ti udimpay. Ha? Si kandaking kukwa iti tricycle ka. Ay, saan mo a tricycle, tata? Tricycle kaon. Mala, intayon iti opisina ta. Taramidin tayo dagiti rumbeng ama aramid a papelays. Ta siya kung ti aking kukwa iti tricycle. Sana na da kayaw. Ay, Sayang ti kabarbaro at tricycle ko tuyang. Kukwadan. Ay, makitam ka di ti resulta ti panagsugsugal, Mau. Ay, napukawan ti amin, Mau. Imbag tasaan mo nga inlako ni Tuyang gapo iti sugal. numabalin la ko mga ilako ti asawa, tasukatan, ay inaramid ko na kapitan. Masurunak iti inaramid na. Tuyang. Amuyo kaday, kapitan. Saan pa, Tuyang? Ay, anya ka di dyan, Mari Tuyang. Tiyamo, kat ginatang na ti duwatan ay nga insangput na. Taday ta magtikunan na. Angam saan magayam? Binayo mi pay, kakinan may, tadya mo at hinakaw na. Ay, nukasta si katinangala iti duatan ay paray. Uwan paray. Pakawanan na ka.
Gapoy ti sugal. Nagbalina nga agtatakaw, paray. Hangam sana na maulay. Tawan mo ti sugal kon, paray. Ay, awan pa'y nasaya at matngaramid mo. Ambaw, ay, maditi sugal. Awan it din na amayat. Ay, huwag nga ron, paray. Hitala nga na amiris ka. Tawana, hindi tricycle ka. Ah! Napadasak pa hindi nagtakaw, paray. Asus. Iso pakawanandak kuma. Ay, tatabadong! Liklikam ti sugal. Tawan na saya at nga ipaay na ka. Ala sigay! Didan tinagkipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon agyaman kami iting kay panagdangan.